І Добрый дзень, шановное гаспадарства, добрый дзень, шановныя сябры. 5 падзеяў ад Вячеслава Сіўчыка. Я Вячеслав Сіўчык. Мы будем казаць зараз пра тыдзень з 4 по 10 траўня. Я прапаную наступныя 5 падзеяў. 10 траўня дзень памяти Станіслава Булак-Балаховича. 8 траўня выбраны рымскі папа Леў XIV. 6 траўня інфармацыя пра крымінальную справу супраць Ніны Багінскай. 4 траўня першы тур прэзідэнцкіх выбараў у Румыніі. И 8 траўня 80 годов заканчэння Другой сусветнай войны в Европе. 10 траўня 85 годов, як загінуў ад рук нацыстаў Станіслав Булак-Балахович. Чалавек, пра якого мусяць ведаць все беларусы, генерал. Найбольш важнае, што ён зрабіў, это тое, што стал пад бел-чырвона-белы сцяг, калі перевёл свой асобы аддзел у юрисдикцию Белорусской Народной Республики. Таксама он вельмі вядомы сваім палескім паходам, які адбываўся ў 2020 годзе, калі былі взяты шэраг беларускіх гарадоў, тым ліку Мазыр. Так атрымалася, што мои родичы, сем'я моей бабулі в этот час пражывала в гэтым раёне, і засталіся нават сямейныя ўспаміны пра балахоўцаў, якія занялі горад. Причем вельмі добрыя ўспаміны пра іх былі. Булак-Балахович был абсолютно непрыняты для камуністаў. Яны его ненавидели, ненавидят и ненавидеть будут. И тое, что он загинул от рук нацистаў, все равно не дазваляет до гэтага часу беларусам казаць пра героя, якім з'яўляўся Булак-Балахович. Ён пражыў вельмі напружанае жыццё. Для меня самая галоўная станоўчая рыса генерала Булак-Балаховича это тое, што в адрозненне ад іншых камандзіраў ён вельмі заўсёды клапаціўся пра сваіх байцоў. І в часы міжваеннай Польшы дапамагаў як тым людзям, якія служылі пад его непасрэдна кіраўніцтвам, так і іншым беларускім вайскоўцам, бо лёс беларусаў і ў 20 стагоддзі был вельмі цяжкі. Для гэтага ён заснаваў прадпрыемства па лесазарыхтоўкі на Белавежы. Таксама вельмі важным эпізодам был удзел Булак-Балаховича грамадзянскай вайны в Гішпаніі, дзе ён змагаўся на баку Франка. Я все-таки вельмі спадзяюся, што не толькі будуць адбывацца акцыі, як адбываліся ў Варшаве на месцы, дзе Булак-Балахович загінуў 85 гадоў таму назад, але гэта імя вернецца і в пантэон беларускіх герояў, і будзе натуральна ушанаванне памяці беларускага генерала в Беларусі, калісьці гэта будзе. І хацеў бы нагадаць, што першы практычна твор в газетах про Булак-Балаховича написал сённяшні нобелевский лауреат, палітвязень Алесь Беляцкі, што таксама з'яўляецца таким сімвалічным актам, бо барацьба за Беларусь працягваецца і сёння. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, запрашаю на акцыю 18 траўня в нядзелю в Варшаве, помніку Каперніку о 14 гадзіне. Гэтая акцыя прысвечана будзе дню палітвязня, які, як вы ведаеце, адзначаецца 21 траўня. Прыходзьце, будзем разам. Другая вельмі важная падзея тыдня адбылася 8 траўня, калі канклав кардыналаў в Ріме абраў нового папу рымского. Гэта Леў XIV, такое імя прынял новый папа. Это першы амерыканец в Ватикане, такого ніколі не было. І ён выбраны был папай рымскім в той час, калі амаль што афіцыйна хрысціянства знішаюць. Калі паглядзець на тыя рэлігіі, тыя канфесіі, на тых вернікаў, якіх пераследуюць в свеце, то хрысціяне складаюць абсалютная большасць тых людзей, которых сёння знішаюць, которым сёння не дают выконывать те каноны, которые есть в религии. Натурально это все тычется и католицтва. Есть еще наибольш страшная з'ява, потому что покуль на всходе отрадился реванш, возникли ГБшные системы влады Лукашенко, Путина, хутчэй за все такая же система и в Китае, только еще с лічбавымі технологиями, то на Заходе все больше и больше моцы атрымал необольшевизм, які дае переваги сексуальным, расавым і рэлігійным меншасцям. І гэты неабальшавізм, як і его папярэднік, ён якраз грунтуецца на ваяўнічым атэізме.
разбураецца хрысціянскай цывілізацыі. На вялікі жаль, каталіцкі касцёл таксама пад вельмі моцным ціскам. Я яшчэ раз віншую і каталікоў всіх сабраннем нового папы. І вельмі хацелось бы спадзявацца, што вельмі в тых цяжкіх умовах, якіх знаходзіцца сёння хрысціянства, новы папа рымскі паказаў сапраўды шлях для ўратавання еўрапейскіх народаў, бо іх сапраўды трэба ратаваць. І ўратаваць іх можна толькі праз хрысціянства, так як это было раней. Бо іншага шляха, як паказала гісторыя Европы, у еўрапейскага народа няма. Гэты шлях прынёс і вялікі дабрабыт заходняй Европе. Может быть, гэта якраз і паўплывала на тое, што дастаткова лёгка распаўсюджваўся неабальшавізм, дастаткова лёгка распаўсюджвались такія нормы, якія ніяк не звязаныя са свабодай, якія абсалютна антихрысціянскія. Таму вельмі жадаю, каб новы папа рымскі, Лев XIV, меў вельмі паспяховую дзейнасць, вельмі хацелася, каб ён таксама маліўся за Беларусь, таму што в Беларусі шмат вернікаў, і каталікі, і рыма-каталікі, і грека-каталікі. І не трэба забывацца, што беларускія святары сёння таксама в лукашэнкаўскіх вязніцах. Таму вельмі спадзяемся, што новы папа рымскі войдзе в гісторыю хаця бы гэтак жа, як папа Іоанн Павел II. І вось гэты і рэваншысцкі гэбізм, абсалютна людажэрскі, і неабальшавізм все-таки будзе пераможаны. Віншую яшчэ раз з тым, што цяпер ёсць новы папа рымскі. Свой да свайго па свае. Шаноўныя сябры, будзе ўжо 4 гады, як в лукашыцкай вязніцы забілі Вітольда Ашурка. 24 траўня, в суботу, в беларускам доме в Варшаве, Крынічная 6, поплечники Вітольда проведут уже традиционный вечер памяти героя Беларуси Вітольда Ашурка. Мы памятаем про наших героев, мы памятаем про подвиг Вітольда Ашурка. Будем разом. 6 травня з'явилась информация в незалежных СМИ про криминальный переслед всем ведомой героини белорусского народа Нины Багинской. В суде Першамайского района города Минска будет разглядаться и криминальная справа супраць яе. По звестках прессы Нина Багинская не змірилася тым беззаконнем, якое сёння есть в Беларуси, тым террором, який проводит лукашенковская банда. И она все равно выходила с бело-червоно-белым стягом на вулицы Менска и заўсёды носила бело-червоно-белый значок. А это сегодня страшное злочинство, бо Лукашенко ненавидит белорусский народ, выконывает все, что хочет Москва, и практично знішает зараз белорусскую нацию. Абсолютно была не выпадкова эта информация про 150 тысяч пакистанцев, якими хочет заселить Беларусь. И на великий жаль, и за межой возникают некие дивные люди, якія так захапіліся новой идеологией, которые ничего не бачат страшного в том, что белорусов заменят пакистанцами. Нина Багинская, она вельмі шмат заплатила асабіста за тое, што супраціўлялася вот гэтай лукашэнкаўскай ГБшнай банды. Рэквізавана была ее маёмасць, яна паслядоўна змагаецца з гэтым лукашэнкаўскім рэжымам і сапраўды з'яўляецца пэўным сімвалам уже давно беларускай нацыі, сімвалам незломнасці, сімвалам того, што вось чалавек, які з'яўляецца маці, з'яўляецца бабуляй, з'яўляецца уже прабабуляй, такі моцны, што нават пачвара Лукашенка калісьці хлусіл: только не чапайце Нину Багинскую. Але ж всем вядома, што это просто ГБшны хлус, его словы нічога не значаць. Таму судзяць Нину Багинскую. Это показчик того, что Беларусь хочет знішчыць. І мало того, тых пенсионеров, якія сёння знаходзяцца в лукашэнкаўскіх вязніцах. А я хочу нагадаць, что там знаходзіцца і Алена Гнаук, і шмат іншых пенсионеров, шмат інвалідаў, якіх павольна збіваюць каты. Штодзённыя катаванні в турмах захоўваюцца. Штодзённыя арышты беларусаў за то, што яны беларусы, таксама адбываюцца весь час. І вот на фоне гэтай страшнай трывожнай інфармацыі
про ахвяры беларускага народа. Конечно, еще информация об том, что они вырашили судить еще нашу Нину. Это показчик того, что эта банда, на великий жаль, покуль, лишь что она не будет покарана. Это не так. Калісьці будет справедливость. И калісьці из-за пакуты Нины Багинской, из-за пакуты белорусской нации, гэтая банда откажет. А зараз я хотел бы выкрыть свои 5 подеев для того, как сказать, что я вельми поважаю и люблю Нину Багинскую. Вельми хочу, как было все добро. Так гэтак же я хочу, как было добро с Беларусью. Бо Беларусь это такие люди, как Нина Багинская. Слава героине. Спадзяюся, что будет белорусский суд. И когда он отбудется, то так атрымалася, что внесок персонально Нины Багинской по вызволению Беларуси от ГБшной банды будет вельми и вельми значны. Лишь зараз вельми темный час. И сведчаннем тому з'является суд над Ниной Багинской свой до своего по своем. Шановные сябры, 23 траўня будем 101-я годовина героичной гибели за Беларусь героя Юрки Монича. В Варшаве будет отбываться акция, присвеченная памяти. Коли ласка, долучайтесь, будем раз. Четвертая подея, яна отбылась в неделю 4 траўня. Это первый тур президентских выборов в Румынии. Вельми цікавая атрымалась падзея. Хотел просто нагадать, что в порушении всех демократичных норм был гвалтом спынены процесс выборов президента попередний в Румынии. Ось Джорджеску, який виграв перший тур, був практично знятий, і вибори прийшлось проводить по-новому. Причем я глубоко не переконаний, что Джорджеску в вынику другого тура зробився би президентом Румынии, а лишь мусить шмат, что можно было сгубить Брюсселю, бо над Румынией нависает решение Европейского суда о необходимости в Румынии обовязково, каб бы заключались одностатевые шлюбы, супраць чего выступает и румынский народ, и румынская церква. Причем так само это здек над правом, это просто активисты ЛГБТ звернулись в суд, что порушаются их правы, и вот обовязали Румынию выконывать пожидания активистов ЛГБТ, потому что свобода вот таким выглядит зараз преподается в Брюсселе. Это выкликало в тым ліку и нечаканные лічбы былых президентских выборах, еще больше нечаканные выборы 4 траўня. Бо калі я про их доведался, я пригадал несмяротный сказ одного з дзяйчоў российского империализма Виктора Черномырдина. Хотели як лепш, атрымалі як заўжды. Больше 40%, амаль что 41% в первом туре атрымал Симеон, представник ультраправой партии, який не змог на тых выборах нават пробиться в другі тур. И практично, калі в другім туре не будут отбываться какие-то фальсификации серьезной падеи, он забеспечил себе выигрыш и другого тура, який отбудется 18 траўня, бо его оппоненты набрали только по 20%. Это мэр Бухареста, який вышел разом с Симеоном в другі тур выборов, и представник улады. Гэтыя выборы уже привели до отставки сённяшняй улады. Магчыма, президентские выборы приведут до того, что будут новые и парламентские выборы, ці будут отбываться некие другие процессы. Что еще цікава, что показали румынские выборы, это два вельми важных для белорусов аспекта. Первое, что все социологические исследования это просто пропаганда, потому что они близко не показывали те лічбы, якія атрымалі кандидаты. Причем там помылка ни много ни мало, это 10%, что не бывает при социологических исследованиях. Это означает, что просто их проводят заангажаваныя в идеологию люди, якія праз гэтыя лічбы просто показывают людям, в якім кірунку им трэба плыть. Ну и другой момент Украина. Так атрымалось, что политика Зеленского привела до того, что практически все соседи Украины, яны имеют вельми серьезные претензии зараз
до Украины, на вялікі жаль, не до Зеленского, а до Украины. Ну, беларусаў трымаюць якасці ізгояў, і, в прынцыпе, про это ніхто не кажа, чамусьці, з беларусаў кажуць про другое. Вельмі складаныя адносіны з Польшай, это при тым, што Польша цалкам падтрымлівала Украіну в барацьбе з Расіяй. Вельмі кепскія адносіны зараз з Словаччынай, а з Венгріі атрымаўся на гэтым тыдні наогул вялікі казус. Чамусьці СБУ абвясціла публічна, што яны вскрылі сетку венгерских разведчиков. 2 человека были арестованы в Закарпатье. Это выкликало Димаш в Будапеште, який назвал гэты дзень СБУ так, просто актом пропаганды, выслал 2 украинских дипломатов. В умовах той страшной войны, конечно, это дзеяние с боку Киева, просто здоровому сенсу никак не подлегает. Все-таки Венгрия при всех недохопах политики Орбана, это країна НАТО, еще не хапала такие адносіны мець з Венгрією. Так ось, адзінай краінай, якая мела нармальныя стасункі з Зеленскім, это была якраз Румынія. І вельмі шкада, што ультраправыя в барацьбе з Брюсселем, в барацьбе з тымі палажэннямі, якія ніяк нельга назваць нейкай свабоды, як зараз афішуюцца, якія цалкам пярэчаць декларацыі правоў чалавека, так вот в барацьбе ультраправыя все больше и больше абапіраюцца на путинский режим, бачачи его как меньшее зло. И это вельмі кепска и для Румынии, и для всех іншых европейских краін, вельмі кепска для Украины. Потому что в Румынии отбываются вельмі важные речи с милитарного пункту гледжання для падтрымки Украины в войне с захопником с Российской Федерации. Тому чекаем вельмі вынікі другого тура. И хотел бы нагадать, что не меньше важным в этот день, 18 травня, когда будет отбываться другой тур выборов в Румынии, будут первый тур президентских выборов в Польше. Польша – самая великая країна нашего региона. От того, кто будет обранный президентом, шмат что залежит. Спадеемся все-таки на лепшее. И николи не забываем, что белорусы позбавлены права выбирать влады с середины 90-х годов. И при комментарах ише подей выборчих не треба забывать, что треба с повагой ставиться до выбора громадян тых краінаў, где еще захоўваюцца выборы. Бо вся демократия под вельмі великим пытанием сегодня. Бо на великий жаль с нас пачалі, и лукашизм практично крочить по планете. И отмена президентских выборов, вынікаў президентских выборов первого тура в Румынии, якія адбылася зусім недавно, это показчик того, что лукашизм дастаткова паспяхова крочыць. Свой до свайго по свае. Шановныя сябры, калі ласка, падтрымайце мой YouTube канал. Вельмі прашу, каб вы пашыралі інфармацыю, што такі YouTube канал ёсць. Калі ласка, каментуйце, калі ласка, калі магчыма гэта, аказвайце фінансавую дапамогу, давайте разам адбудоўваць гэты YouTube канал. Будзьма разам. Ну і апошняя 5-я падзея, гэта 80-годдзе перамогі над нацысцкімі Нямецчынай 8 траўня. Хотел бы сказать первое, что пачынаючы з 90-х годов есть традыцыя у беларусаў. 8 траўня па ініцыятыве беларускага згуртавання вайскоўцаў і кіраўніка гэтай структуры, самого вядомого беларускага палітвязня, лідера апозіцыі Міколы Статкевіча, мы збіраліся на вайсковых могілках, каб ушанаваць памяць ахвяраў і герояў другой сусветнай войны. На гэтых акцыях выступалі сённяшнія палітвязні, в тым ліку Павел Северинец, іншыя палітвязні. За ўсё там была са сцягам Ніна Багінская, бо мы ніколі не павінны забываць, што мы нацыя пераможцаў. Між іншым, на вайсковых могілках ёсць і магіла Бориса Окрестина. Это лётчик савецкі, які загінуў в 44 годзе в небе над Менском. И там по прапанове Валерия Щукина возникла такая традиция, что люди, якія отседзелі на Окрестина за борьбу с лукашенковской бандой, звычайно фотографаваліся. На великий жаль, праз Окрестина прошло вельмі шмат людей. На великий жаль, вынікамі той перамоги до этого часу карыстаюцца ГБшные структуры, потому что мы были сведками вельмі такого сур'ёзнага победобесия, якое адбывалася не 8, а 9 траўня и в Москве, и в Менску.
Самое главное, что отбывалось в Москве, что на великий жаль Путин продемонстрировал то, что ён атрымлівае все большую и большую международную падтрымку для своих людожерских планов. Самое важное там было еще перед 9 траўня, калі адбылося падпісанне паміж КНР и РФ пагаднення. И на параде паміж 30 лидерами розных краінаў присутнічал и кіраўнік Китая Си, причем с георгиевской ленточкой. Хотя нават той же Пачвара Лукашенко георгиевскую ленточку не апранул. В Менску таксама вечером отбывался свой шабаш. Вельмі жалко выглядали вот эти 4 трибуны, которые были побудованы на Кастрычніцкай плошчы. Забавой этих трибун было то, что всякие быструки от Лукашенко были на разных трибунах, бо ён вельмі давно кірует. И теперь все больше и больше его быструков заявляется уже в публичные просторы. Не обмежевались только Колем Лукашенком. А Коля Лукашенко, между прочим, разом со своим татом летал в Москву, потому что все нормально. Беларусь давно загоняет в феодализм, а то еще и далей. И вот эта банда кирует. Абсолютно образливо для белорусской нации, якая найбольш потерпела падчас Другой сусветнай войны, что менавіта гэтыя пачвары Лукашенко и Путин спрабуют выкарыстаць перамогу нацыі над страшнай, над жахлівым нацизмом, людожерской идеологии. Але ж у Беларусі был вельмі цяжкі лёс. Так, это наша перамога, але ж гэтая перамога не дала свободы. И символом того, что отбывалось в нашей земли, это является той крыш памяти, який рух солидарности разом поставил на месцы былой вёскі Великая Губа, якая знаходится всего 7 километрах от Хатыни. Гэтая вёска была снішчана агульными высылками советских партизан и немцев. На жаль, наши ахвяры до этого часу не подлічаны, и на жаль, уже сыходят апошнія люди, якія воевали, якія были при нацистской оккупации, и их нават компенсации за тыя рэчы яны не атрымалі. Тому покуль гыбня бесится и по-ранейшаму ставить мэты по знішэнню Беларуси. Достатково слабый отказ был в Киеве, куда приехали лидеры Великобритании, Франции, Німеччыны і Польшчы. Это таксама добрый декларатыўны крок. Але на наступным тыдні будут адбывацца сур'ёзныя падзеі, бо Пачвара Путин обвестил про перемирие, связанное с 9 траўня на 3 суток. В отказ Киев обвестил, что пожидано, как с 12 траўня, с понеделка, было 30-дённое перемирие, это практически откинуто Москвою, а лишь обвешено, что 15-го яны згодны на перемову в Стамбуле. И будет вырашацца вельмі важный момент и для Беларуси, и для всех іншых. Ці будет Третья сусветная война, яшчэ тады, калі прэзідэнтам Злучаных Штатаў з'яўляецца Дональд Трамп. Мне вельмі не хотелось, каб гэта адбылося. Самое образливое для всех белорусов, что в этой вот ГБшная шелупонь яшчэ подняла таких лозунг, что можем повторить. Да, яны тады отсиделіся за спинами наших дедов. Хочет и зараз ахвяраваць Беларусью, ахвяраваць Украиной для своих людожерских планов. И так не повинно быть. Национальных интересов белорусов, каб не было Третьей сусветнай войны. Про это таксама трэба памятаць, калі адбываюцца вот такие рэчы и в Менску, и в Москве.